Kumin kumsang ni somni pani Juninga Khan Delhi ya Pandey Nagara Ramlila Khelmol Sira ruang tu ti hriat lo plastic bag var pani chunga khung chhar ani a plastic bag pakhat zawka hian a khu pachin hnuai lam taksa bung sang sang hmu ni in pakhat zawka ero a om lampang hmu ani boka an rawng hmu hi taksa bung sang sang kim lo om no lawangin police lamten forensic lam kovin endik na kalpui ngalani a akim lo te po zon ngal ni in Ramlila Khelmol le a chevela taksa them ni om tak police lamte hian an muchwak ta zel boka ama ero chu tungi ani ero olsam taka finfia themai ani lawa thil thlen na mun le a chevela mibo an omle omlo te thli thlain veng chung mi puite po an kom nola ma se an che chhak themai lo police se sondang te po in an huam chunga mibo emo zonlai emo an nele nei lo te zot kwalin information an pikngal zil boka ma se Noida Ghaziabad le Gurgaon thlenga an zokwal nuwa po masona an nei themi ulo heti mek lain forensic team lamte po in mala zelin tonge ani ti sha chwange tumin ruang endikna an kalpuya hun enge mo chen an boy pui nuwa an rong mo chu mi parwang nge ni ti an finfia theita Ramlila Khelmol Sira mishing taksa them an mo chu engtia omngi ani a mundanga changalak ngi ani ti le tunge hetianga rong taka che ti sha tumin ngor takin police lamten ma an laringa a chevela khosa te po thu zo fiana an nei nola ma se tuma chang taka hansoi thei an ommi ulo tin Ramlila Khelmol bulvela CCTV camera omang ang te po zerjana nein tha an thlalawa ti chuan hun engemaw chen police ten hnu chuina an kalpui hnuwa an zonjinga apoi mo ber alu an hmuchwak ta hlau mai ama ero chu alu hmuchwak to ma se chuti maya a hmel sha theini to lavin alo chhewek to a luru ba ka ti sa tlema beti lo chu engma alu a hian om to lo ani CCTV camera chhuichana kalzela thil tam tak an hmu chhuate zinga police tamte hian me ni somthum pakhat kumsang ni somni pani zan khan rin hlel thei oma lang deu mishing pani kal an hmu chu chhuibing na an nei ta a heng an mi chhuibing te hian Ramlila Khelmol lam an pan ngei ni nan sheboka video chu an han zoom ngela an hmel ero chiang takin an she thei mai lawa ama ero chu mi pa le me che an ni ti ero she thei thungin an mi chhuibing deuh te chuan plastic bag ni om tak an khai boka chu an thil hmu le thil thleng mek chuan inzom na anei ngei police tamte hian an ring ta hle a tu tengi an ni ti lai tak chu police te boina ni ta in hun kha le chena thil thleng ni to si mi bo chungchanga emo twal tha thu boilam emo complain an dong lo chu police lamte po in mak an ti zok hial nge nge a Delhi police te hian CCTV camera mangin mi rin hel chu an nei to nge ya ma se tu tingi an ni a khoila mi nge an ni ti ero she chiang to rian hnu chuina konga hmasona te vak an nei hlei theilo ti chuan dokan le area zim te atang chuan an chui chhuak thei donin an in shelo aniang Delhi police te chu group engemaw zata in siamin police station huam chunga intina kalin chungtin te mibo an nei le nei lo an zot kwalta a hun po an hmang rei viawa thanga vel zet nu chuinan hian an hmang ni in an tarlang Delhi police ten tha thla chuang lawin a thei ang angin misol zon na an thok zela veng chunga po mi ti ti tam ber le mi nga event po hlo hle a chutiang kara chuan veng chung mi then khati atangin thil shat an nei tatlat mai anjanda sa chu hun engemaw chen atang to a veng chunga an hmungai to lo thole a omna chin an shat lo tho veng chung mi then khaten an soi thom police ten lo she fu in fin fi an nei turin ma an la ngala anjanda sa khosakna ni an soya vakal ngalin a chena in an bathlen hian khosak pui anei thin ti shat cho ani boka police te an bathlen ero chuan tu ma hmutur an lo om to lo mundanga an lo om to a an omna chin sha tuma malak ngal ni in chenom khoveng le a chevel mi te hne na changa an sha danin a khosak pui thin me cha chu jilok pori khwa a khosa ti an shilia he me che hian fapa nei bokin a fapa nen hian an chena in hi an chho san to ni in an soi boka police te po chuan an thil hmu le ton chuan poimo na tam tak anei do na sha in twal tha na nen po a
in kum kaina an nei ngei po an ring tlata an thusiat bo zuin Delhi police chu Chilokpuri kholama nu chui na thok tura liam ngalin an hmeichhe zon chu an zuk mu chuak tange nge a police thu chhoin atarlan danin he an hmeichhe man hi punamini in ani ba ka hian a chen pui a fapa a thurwal pui ni nge an rin dipaka po mantelin hetia police ten an man hnu hian kil sang sanga tanga thu zo fiana an nei hnuwa thil thlendan kim chang an sha thei phata ani Delhi police chu chhoin atarlan danin anjanda sale punami te hi Chilokpuria block number 4 a in pakhat loa khosa thinin punami fapa dipaka po an hniana hian a khosa venia tarlan ani a meni somthum kumsang ni somni pahni khan punami le afapa dipaka chuan anjanda sa chu zu in tur le sakin an intira azu in tura hian damdoi phul sakin a inzo hnurei waklawa anjanda sa chu ni khoshilavin atlua chutia ni khoshilawa atlu chu punami le afapa dipaka hian chemte bein an thata ni in police te hian an soi anjanda sa tha ani hnu hian arwang chu zankhwa in bathroom anda phota achan po ataksa a thisen omzong zong chu bochhuak se an du wanga loni ti chuan ruanga tanga thisen botur a om to lawa an shet nuwa mun som pakhat vela anjanda sarwang chu an chan som ta veka plastic bag a khungkhomin fridge an da lia chung ruang themte chu arem chan dan da nin hun sang sanga an the thang bauta aloni police lamin ruangan mo chu anjanda sani ti she chwakin tual thatu te po she chwak to ma se tual thana thlen chan le anjanda sa chu tungi ani a he tual thana phena hian engthu in thup nge omti chu nu chui tu te thil sha du ani le ta kan tarlan ta kang khan anjanda sa thina thuboi kal zela November ni somni pariat kum sang ni somni pahni thotan ni khan punami le afapa dipaka te chu man anni a punami hi Jharkhand lami ni in kumsom pathum mi le ka upa an in Mukdev Tiwari nen ani neya ama iro chu ani nei atanga reilaute a apasal hian anna awangin Delhi lama ombo san le a hetia apasalin Delhi lama anna awanga akalsan hnu hian apasal hian hon ti ni ani ta reng lo ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pasari dai to khan apasal na thona Delhi lama kalin apasal chu awazong ta a ma se amhumai theilo chutia apasal azon boilai mek chuan Chilokpuria khosa kalu anen in tongin kalu akianga awa khosa chunjom veta a nupa anga khosa chhota chu fate po nei chhowe zelin pahni lai an nei nge dipaka hi an fapa upazok ni in anau pangjok ero meichhe ani a ma se ani hi kumlimi lek ani lain in chunga tanga tla in wandoina atok ta hlomaya ahliam torlavin alo boral to thung ani chung ko pa ber kalu chu zu in mi ni in na tho mu mal ani lem lawa arim chang changa ein nang fak ani deu ber apasal berin na tho mu mal ani lo mai pi alama zute ain fota ka chuan anno pa in kar boruak pu in thatlam a in chiatlam apan zela in haude chu an chung ko zia emoti mai turin anni tin thil ton thin te zinga mi ani to a ti chuan kumsang ni som pakhat kumbul ron in her chwakin anno pa in kar boruak pu ache chho zela heti mek lain punamin thian thar achar le tatlat mai lift mechanic pakhat anjanda sanen in tongin anin ngaina ngal hlea thian thachara in charkha atopa chuan anin ngai zong chu ani le ta dera in lama apasal kalu ero azu in na salutok ataksa in atwar tangang lawaniang kumsang ni som paruk khan aboral tange nge a apasalin hetia aboral santa ka chuan kumsang ni som pasari khan a thian thar le abial pa ni bok lift mechanic anjanda sa chu a chena ina annu fa in anwazom bele ta a ma se anwa fin hnuwa anjanda sa chuan nupui alo nei to ti an shebe chau nge a fa po pariat lai lo nei to in anupui fanauti ero bihara an khosame ka lo ni anjanda sa po hi zu in mi tho lo ni in punami te nu fa akianga an khosak nu phei chuan a in na sa zwal emoti mai turani a engkima punami ringin
sum tho chwa chungchang thlengin punami kut ani chhota a zuwa atlana satak de hnu phei chuan anna thona kalmumal hei theilovin om fawa atopa phei chuan anna atanga bantir ani ta hiala tin anjanda sa hian anupui fanau bihar lama omte hi poisa lo thon thina amai ro chu na tho mumal ani tak lawa chuan bihar lama achung te poisa thon chungchanga har satna atok chhota a heiwang hian punamin atho chhawi ang te chu chuan lamdang siama dil chhuak fawin ashiat lawa lak sak chang po anei thin ani ti chuan hun le ni an chhar chhozela punami fapa dipaka po nupui nei rual aron ni chhota ka chuan nupui tur zon sakin kumsang ni som pariat khan nupui anei veta a ma se nupa inrem tak an ni lawaniang reipo in nei lavin anin chen le maya dipaka po anu te bula akhosa chunjom ta zela dipaka te nupa anin chen hnu hian punamin pasal ang maya a en anjanda sa hian dipaka nupui amo kha mani fatak te nupui ni talauta chu thlir dan danga thlir chang alo nei thin ti she chhuakin voitam tak pong swal tumin alo ti boi to thin ti an she chhuak le a dipakan anu hne na changa apashon anjanda sa khosak dan ashiatin athin arim thar le maya anin chen chana te hial ngain thadu na rilro anei ta ni in alang dipakali anu ponami te chuan anjanda sa chunga chetlak dan tur kong andap chanta a ma se remchang an humai theilo soitak angkhan anjanda sa hi zudu ve tak aloni to awangin chu remchang alak an tumta a meni somthum kumsang ni somni pahni tlailama dipaka chu zudora kalin zu aleya apol tur damdoi tlem leitel bokin hemizan hian zuwa damdoi polin anjanda sa chu an intirta a anjanda sa po zuwa ina changa rivaklawa nikhoshilavin chhuatlaya chuan alet thlatopa tia nikhoshilawa atlu chu remchang ala in punami le afapa dipaka te hian an that zuita ani anjanda sa ruang chu an thana ru machanga bathroom lama hnuk phein zankhwa in anda a chhuatlaya thisen buate chu annu fa in antify vek boka atu khwa aron warmeu chuan anjanda sa ruanga changin thisen chuak tur om to lo bathroom ma thisen khangte antify hnuwa ataksa chu bungsom pakhat vela chansomin plastic bag an khungkhom zela fridge te da tha in arim chandan angin hun sang-sanga atak sabung sang-sang chu an paita thin aloni a ti chuan meni somthum pakhat kumsang ni somni pahni zana avoi khatnan punami le afapa dipaka te chuan anjanda sa tak sabung sang-sang plastic an khung chu an chen atanga metar zahni vela hla om ramlila khelmol lama kalin bolhlo luan khomna hmuna anwa paya chu CCTV in lola fu in Delhi police lamten CCTV camera zerchiana anne chuma anmi hmuti nge anni ti finfi anita a kan tarlan tak ang khan ruang hmu ani atangin Delhi police ten hnu chui na kong sang-sangin an thoka tharuk vel zet aliam hnu in November ni somni pariat kumsang ni somni pahnia heng thil ti swal tu te hi manin thil thlendan kim chang an she chhuak theita ani